ambuze athi, uphi ngoba akekho. Ubaba acabanga ukuthi umntwana ucabanga usisi wakhe uyamkhumbula, uyabona. Athi lo mama lo, yazini into engcono hamba nje uyodlela ekamereni ngoba uyasiphazamisa la. Hamba uyodlela ekamereni lakho usuke la. Hhayi vele nangempela makasuka kushuthi ugele amlandele, alandele yena lo mntwana afike naye ekamereni lakhe vele. Abuze ukuthi lo mntwana lo ubuza yena lo sister wakhe uthi kanti ukhalelani? Uthi umama, athi ubuza umama. Athi ngibuza umama ukuthi ukhalelani? Athi ngibuza umama. Athi mara mos abakuboni, why bangakuboni? Athi hhayi angazi why bangangiboni ngoba wena uyangibona. Athi ya mina ngiyakubona, kungcono udle nami, idla nami mos. Athi hhayi mina angilambanga, ngiyabona angilambanga, idla ukhululeke vele. Ngiyahamba mina manje ngizokubona futhi. Athi uyakuphi? Athi hhayi ngiyaphuma nje ngisayoshawa umoya kahle kahle ngiye endlini yami. Athi hawu sowunendlu vele angamphenduli vele aphuma umnyango nje anyamalalele lo abona ngathi uphumile because nalento ukuthi angifuni ukumthusa because akaka-understand ukuthi ngiyaphila or angiphili, yabo. Hhayi vele kusho ukuthi sikaya lapha kule thuna lakhe vele. Hhayi kulalwe ebusuku. Makulalwe ebusuku vele aphuphe lo baba lo, aphuphe lo mntwana akhala vele. Hhayi makaphupha lo mntwana akhala vele aphaphame kabuhlungu lo baba, yabona. Aphaphame kabuhlungu ukuthi hhayi bo. Nakhu ngizophupha ingane yami ikhala kabuhlungu kangaka. Kwenzenjani? Hhayi vele lo mfazi ezwe ukuthi hhayi phela le ndoda ivuka kabuhlungu. Ambuze, hawu wavuka kabuhlungu kangaka kwenzenjani? Athi hhayi bo nakhu ngiphupha ingane yami ikhala, so ikhala kabuhlungu enhleke ngizwisa ubuhlungu, yazi indlela ekhala ngayo. Athi hhayi ukuthi uyamcabanga phela umuntu vele uma elahlekile ungamazi ukuthi kuphi angeke uhlale ungamphuphi, yabo. And vele angeke umphuphe ngendlela e-right ngoba vele awazi ukuthi kwenzakaleni. So le micabango yakho iyafika emaphupheni akho. Eyi vele lo baba abona ukuthi mhlambe kungenzeka ngoba ngiyacabanga ukuthi uyaphila or akaphili. Zonke lezi zinto nje zila khanda lami, understand-ani. Lo mama vele athi ya hhayi vele kunjalo, so ungaze uzware wena umntwana sizomthola, nedi wena awunasineke sokuthi umntwana sizomthola, ujahile nje. Awuhlise umoya abantu bomthetho babhizi bayasetsha ngithi, bayasetsha. Hhayi vele kulalwe. Makulalwa lo baba aphuphe futhi aphuphe lo mntwana athi umama. Hhayi lo baba avuke kabuhlungu futhi ukuthi hhayi mani hhayi bo lo mntwana umama. Okay lo akusumama-ke. So makathi umama usho muphi umama? Ngoba unomamakho washona, kuno mama lo omkhulisile. So makathi umama nje angazi ukuthi ukhuluma ngamuphi umama. Hhayi lo baba vele angasakhoni nokulala kuze kuse, yabona. Mase kusa vele le ngane lena nje mayivuka ekuseni iphume iyohlala lapha. Ekuseni. Ubaba-ke akakaphumi aphume ayohlala lapha. Hhayi vele ubaba makathi uyaphuma ekuseni, uphuma ngemoto uyabona lo mntwana uhleli lapha. Ambuze ukuthi hawu ekuseni kangaka uhleleleni la? Athi ngihleli nosisi wami uyakhala. Lo baba ayibuza ukuthi uhleli nosisi wakho uyakhala. Kanjani manje? Athi ya mina baba ngiyamthulisa phela uyakhala and umama akamphakeli nokumphakela. Izolo uma sidla akamphakelanga. Ngathi mina makadle nami uma ngiya ekamereni wathi usuthi. Ubaba abona ukuthi kushuthi lo mntwana njengoba usisi wakhe angasamboni, like seyimosha nekhanda, uyabona, like imoshela ikhanda, like engathi sekayahlanyanyana, uyabona. Ayithathe kanjalo ukuthi hhayi shuthi mani umntwana ukhumbula ubani, usista wakhe. So ngokungamboni ingcondo yathi seyiyalahleka. Hhayi ubaba vele angabi nenkinga. Athi hhayi all-right, amyeke nje ahlale lapho vele. Hhayi makathi uyambheka mani ulokhu uyakhuluma. Hhayi yabona nje uyenza nama-actions nje. Abone ukuthi hhayi phela le ngane iyakhuluma nomuntu and nalo muntu imbhekile, yabona. Ahambe nje lo baba mayahamba aye emsebenzini lento nje seyiyamwaranyana. Ayayibuza ukuthi lo mntana yinto ayibonayo or into ela ngcondweni or sekaluza ingqondo sekuningi, uyabona. Hhayi vele-ke na makasahambile ubaba lo mntwana lona abuye. Mayebuya athi kumamakhe, mama mtshele uZibani ukuthi angene endlini ngoba uhleli laphayana. Athi lo mama ye wena ngithe ungasaphinde uye laphaya bowuyofunani laphaya? Athi hhayi mama mina ngizwa ubuhlungu ngoba uyakhala mama and akathuli kunini akhala. Naye izolo njengoba besihleli siphakela ongamphakeli bekakhala ngathi mina makadle nami ekamereni lami azange adle wathi yena usuthi. Into ayishilo uthe umama. Athi uthe umama wenzeni? Vele mina ekugcineni angisumamakhe. So makathi umama okwakhe ukhuluma ngomamakhe, mina angisumamakhe ngumamakho, yabo. And ngitshelile ukuthi ungasaphinde uye laphaya. Angifuni ukuthi uye lapha. Athi lo mama futhi ngisafuna ukuthi ngiyolala kancane nengiphumuze ikhanda nje, wena uzodlala nedi ungayi laphaya. Athi all-right. Hhayi vele lo mama makathi uyalala uyezwa uyafufurelwa mani, uyezwa uyatsha. Kusemini nje uyezwa ukuthi hayi indlela engisha ngayo ayikho normal. Makathi uyavuka ubona lo mntwana lo ambulele. Ambulela agcume vele. Mayegcuma athi uyaphuma emnyango. Mayephuma umthola nje lapha asejini endlini. Hayi ufunani wena lana? Yini awuyazi indawo ekumele uhlale kuyo wena? Ufunani lana?
Hhayi vele lo mntana lona ambone naye ukuthi umama manje. Hayi mama yini manje? Hhayi angikufuni la endlini wena uyazi ukuthi awubhilongi la, awubhilongi lana wena. Hhayi vele umntana ayibambe leyo nto yabona ukuthi hhayi uma kufika ubaba ngiyomtshela umama into azenzayo mina la endlini ukuthi umama uyangithusa mina. Umama uyangithusa uyajampa athi hhayi angikufuni la endlini wena, ufunani la endlini. Nangempela vele umntana alinde ukuthi yabo immediately ubaba afika nje angakayenzi lutho ngimgaqaza ngale ndaba nje ukuthi nje ayenze yonke into sengimtshelile nje. Hhayi vele nangempela ubaba uma efika ezwe imoto ingane iphume. Iphuma ayilindi nokuthi angene endlini uyomqala ngaphandle vele uma ethi nje emotweni baba aphuma nginendaba zashisa iy'ndaba baba. Hhayi lo baba bangaluthi sengishiselwa yiy'ndaba ingabe sekwenzekeni okunye yabona. Uma ephuma athi baba umama uyagquma. Uphuma ekamereni lakhe angathi khona umuntu omgijimisayo athi wena awufuneki lana. Awazi ukuthi awufuneki la ufunani la khuluma ayi-one baba ukhuluma ayi-one. So lo baba abe confused even worse ukuthi kahle kahle kule ndlu kwenzakalani yabona. Kwenzakalani ngoba akasa-understand. Eyi vele umama vele uma efika ubaba ambulise kahle angamtsheli ukuthi kwenzakaleni. Nalo baba azithulele nje angambuzi ukuthi hhayi umntwana uthi azithulele nje lo baba. Hhayi vele kufika isikhathi sokuthi bayadla. Uma badla vele abonwe yilo mntwana. Uma ebonwa yilo mntwana athi mama why ungamphakeli uzibani kanti everyday awusamphakeli na. Lo baba yazi akathi ngizoke ngithule ngeke ngibone ukuthi yonke lento yenzani. Ngike ngiyifunde like ingene la khanda lami ukuthi kwenzakalani yabona. Athi why mama ungamphakeli kanti yena akasadli la endlini sekadlaphi. Hhayi lo mntwana ahambe nale sitsha aye kwesinye isitulo lesi bona basibona singenamuntu. Athi asidle sibani. Hhayi athi ungakhali lo baba kushuthi abone ukuthi mani lo mntana mara uyayibona lento ayibonayo ne. Hhayi ithi ngike ngimuphe amalanga ngike ngiyibukisise lento ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kwenzakalani because lento le iseyinginika omunye umqondo ukuthi angisazi ukuthi lo mntana uyaphila or lo mntana akaphili. Lo mntana ufile na? Kanjani kwenzekaleni like ubaba vele u-confused like dead confused.